nirringrazzjakom kollha li qegħdin hawnhekk magħna u fost dawn l-applawżi nibda billi nistieden l-ewwel kelliem li ser jagħmel l-intervent tiegħu hawnhekk fil-lokalità ta' Raħal Ġdid u ippermettuli sabiex issa neqleb ftit tal-lingwa Taljana. Invitjamhom a indirizzarci stasera un ospite di eccezione, il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e leader del Partito Democratico, Matteo Renzi. Buonasera a tutti. Buonasera. Mi ha detto Joseph che devo parlare italiano e in cambio lui parlerà maltese, per cui mi metto le cuffie. Del resto sono molto colpito perché la vostra parola d'ordine è Malta ottimista. E ottimismo, opportunità, vedo i vostri cartelli. Non è molto facile essere ottimisti oggi se accendiamo la televisione. Troviamo tante notizie che non vanno, tante notizie negative. Però io credo che dire Malta ottimista, come pure dire Italia ottimista, Europa ottimista, significhi dire che ciascuno di noi deve fare un pezzetto di strada, deve fare un po' del lavoro perché la politica torni ad appassionare i cuori e perché l'Europa torni ad essere un luogo di libertà, di uguaglianza, di passione e di entusiasmo. Ecco perché quando Joseph mi ha invitato per l'inaugurazione oggi dell'interconnessione energetica tra la Sicilia e Malta, sono stato molto felice di dire di sì. È un grande momento per la vostra terra, ma è un momento molto importante per tutta Europa. Tanti pensano che il Mediterraneo sia un luogo negativo. Tanti in Europa pensano che il Mediterraneo sia un mare pieno di problemi, un luogo di divisione per ciò che accade in Nord Africa, per ciò che accade con l'immigrazione. Ci sono tanti problemi, è vero, ma noi questi problemi vogliamo risolverli insieme e noi saremo capaci di risolverli insieme. Ed è per questo che oggi la interconnessione tra Malta e l'Italia non è soltanto un legame energetico, non serve soltanto per portare l'energia, serve per portare un'energia che sta nei nostri cuori ed è il desiderio di risolvere insieme i problemi del Mediterraneo. E allora in Italia quando facciamo le campagne elettorali bisogna parlare poco alla fine, perché non c'è bisogno di fare grandi discorsi, c'è bisogno di prendere il telefonino e andare a controllare i nomi da chiamare per le ultime ore. C'è bisogno di fare fino all'ultimo giorno la campagna elettorale. Quindi direi che mi fermo qui. Voglio però dirvi soltanto una cosa, a Joseph e a tutti voi. È bello quando vediamo una piazza piena di persone, è bello quando tante donne e tanti uomini credono che sia davvero questo il tempo dell'ottimismo, che non è semplicemente sperare che le cose vadano bene domani, non è solo questo. L'ottimismo è cercare di lavorare perché ciascuno di noi faccia parte di una grande storia. Italia e Malta hanno una grande storia nel passato.
ma noi vogliamo immaginare una storia ancora più grande per il futuro e lo faremo insieme con il mio amico Joseph, con il vostro presidente Joseph, ma lo faremo con ciascuno di voi. Malta ottimista, Italia ottimista, Europa ottimista. In bocca al lupo! Grazzi hemmhekk lill-Prim Ministru Matteo Renzi tal-intervent tiegħu. U issa nistidinkom biex il-kol flimkien nisimgħu il-messaġġ li għandu għalina il-Prim Ministru ta' Malta u mmexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat. Grazie Rahal Ġdid, grazie ħafna. Grazie ħafna. Caro Matteo, grazie mille per le tue parole di incoraggiamento. Noi siamo ottimisti come te non soltanto per Malta, ma anche per l'Europa, per il Mediterraneo e siamo molto soddisfatti della collaborazione che c'è tra i nostri due governi, tra i due nostri popoli, tra i due nostri paesi, dove insieme per tanti mesi, per tanti anni abbiamo salvato centinaia e migliaia di vite, facendo un ruolo cruciale. Con la cerimonia di oggi abbiamo dimostrato che il Mediterraneo, come dicevi tu, non è soltanto un mare di tragedie, ma è anche, può essere un mare di opportunità, un mare di speranza e per questo sono molto lieto che ha accettato il nostro invito di venire qua e ti ringraziamo di nuovo. Grazie mille amico. X'ma nkunux ottimisti ħbib tiegħi. Moviment illi f'sentejn irnexxielu joħloq xogħol daqs il-5 snin ta' qabel. Moviment illi wassal biex bħalissa pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qatt fl-istorja ta' dan il-pajjiż. Li wassalna għal wieħed mill-ikbar tkabbir ekonomiku li qed tesperjenza l-Ewropa li għandna il-kapaċità li f'4 ġimgħat biss inħabbru b'460 miljun euro investiment li ħajjoħolqu 2500 post ta' xogħol ġdid ġewwa pajjiżna. Nkunu ottimisti għaliex irnexxielna li f'sentejn noħolqu il-garanzija żgħażagħ illi permezz tagħha 75% ta' dawk iż-żgħażagħ kollha li qegħdin jidħlu f'din il-Youth Guarantee qed jirnexxielhom li wara t-taħriġ isibu x-xogħol u naqqasna f'sena waħda biss b'terz iż-żgħażagħ li qegħdin ifittxu x-xogħol għax dan ix-xogħol qegħdin isibuh. Irnexxielna indaħħlu innovazzjonijiet kbar mhux biss għal pajjiżna iżda wkoll għall-Ewropa. Għall-ewwel darba pajjiż fl-Ewropa qed joffri childcare b'xejn lil kulħadd. Li jfisser 6,000 euro aktar fil-but għal kull wild, għal kull familja, li jfisser li kellna l-ikbar żieda ta' nisa fis-suq tax-xogħol fl-Ewropa kollha. U dak li jfisser li jkun l-aktar gvern femminista x'qegħdin inkunu dak il-gvern li qed nagħtu lill-mara l-indipendenza ekonomika tagħha sabiex il-mara tkun tista' tibni ħajjitha. Malta
Ottimista għaliex il-dawk il-koppji li qegħdin jiżżewġu u li qed jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom minn flok nabbuhom b'aktar piżijiet qegħdin nagħtuhom in-nifs qegħdin nagħtuhom 5,000 euro biex jibdew id-dinja. Malta ottimista għaliex sentejn irnexxielna li naqsu l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma b'25% kif wedna u fil-ħin. Bi pjan tal-enerġija illi permezzjaw kumpanija li kienet tfalli irnexxielna mhux biss insalvawha imma nattiraw kumpanija li kienu qed jgħidulna tiswa euro wieħed biss attirajna għal 33% tagħha l-akbar investiment barrani illi qatt ġab pajjiżna. U issa bil-qalba għal-gas, bil-proġett tal-interconnector, imma wkoll u fuq kollox bil-futur. Illum il-Prim Ministru Renzi u jien tkellimna u rajna biex il-proġett issa il-kbir li jmiss nagħtuh imbuttatura kbira. U l-proġett il-kbir li jmiss bejn Malta u l-Italja ħajkun illi konna pipeline tal-gas bejn Malta u l-Italja biex bekk ikonna sorsi ieħor tal-enerġija, enerġija nadifa, enerġija li permezz tagħha igawdu il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin. Bibtijaj, meta għamilna dan kollu, irnexxielna li naqsu xorta waħda id-deficit skont ir-regoli Ewropej b'mod mingħajr ma kkisna l-ħadd li fil-waqt li fl-istess ħin naqqasna it-taxxi. Għamilna 5 xhur wara xulxin b'surplus f'dan il-pajjiż, mhux b'deficit, imma rnexxielna li ndawru r-rota b'tali mod li għal 5 xhur wara xulxin dan il-gvern għala aktar flus mill-li nefaq u qed jagħti sinjal li tkabbir ekonomiku u l-pjan tagħna għal tkabbir ekonomiku huwa pjan realistiku, huwa pjan sostenibbli. U meta nagħmlu hekk, meta nkabbru l-ekonomija, għandna lill-IMF illi tgħidilna illi f'dawn il-5 snin li qegħdin fihom ħajirnexxielna inħassru iż-żieda fid-dejn illi konna tabbejna bih minn ħaddieħor fis-5 snin ta' qabel. U bit-tkabbir ekonomiku qed jirnexxielna li il-familji Maltin u Għawċin jħossu l-benefiċċju. 35 euro bonus mhux taxxabbli lil kull min jaħdem u lil pensjonanti. Pensjonanti li ma ħallsux biżżejjed bolla li issa qed jirċievu bonus ta' 100 euro u ta' 200 euro. 300 euro bonus għall-anzjani li għandhom aktar minn 75 sena. U issa nimxu iktar il-qudiem fi żmien li ġej billi nagħmlu aktar ġustizzja mal-pensjonanti, man-nies tal-korpi, ma' nies oħra li għal tant snin soffrew inġustizzji u tbatijiet mingħajr ma leħinhom qatt ma nstema'. Għamilna u qegħdin nagħmlu f'dawn is-sentejn riformi kbar fejn qegħdin naraw lil persuni b'diżabilità għall-ewwel darba wara ħafna snin qegħdin jingħataw iċ-ċans li jidħlu fid-dinja tax-xogħol fejn qegħdin ngħidu lill-kumpaniji u aħna niftaħru li aħna pro business illi ngħinu lin-negozji imma qed ngħidulhom lin-negozji tridu timpjegaw lil persuni b'diżabilità u min ma jridx jimpjega persuni b'diżabilità irid jħallas ħalli l-gvern ikun jista' jagħti t-taħriġ u jgħin lil persuni b'diżabilità. Daħħalna regoli ġodda l-prekarjat li jfisser illi jollejna r-rati li permezz tiegħu jitħallsu l-persuni li qegħdin bil-prekarjat. Li jfisser li daħħalna regoli ġodda li min jinsisti li jibqa' jagħmel ix-xogħol bil-prekarjat ma jiġi blacklisted u ma jingħatax xogħol min-naħa tal-gvern. Daħħalna drittijiet ġodda għal ħaddiema
lill-korpi dixxiplinati, lill-pulizija, lill-forzi armati, lis-civil protection, lill-korpi dixxiplinati kollha tajnijhom għall-ewwel darba id-dritt li jissieħbu fit-trade union tal-għażla tagħhom. Għalina il-faqar mhijiex perċezzjoni, għaliex fil-waqt illi l-pajjiż mhix il-qudiem li l-ekonomija sejra b'saħħitha nifhmu li għataw min għadu qed ibati. U għalhekk qegħdin nagħtu bl-ottimizmu kollu 400 euro bonus lil kull tifel u tifla li ġejjin minn familji foqra. Bil-pattu l-kondizzjoni. Bil-pattu l-kondizzjoni li dawk it-tfal imorru fl-iskejjel u qegħdin naraw diġà il-fatt li qed jirnexxielna inkissru iċ-ċirku vizzjuż bejn assenteizmu u faqar u permezz tagħhom dawk il-flus qed jirnexxielna li fis-snin li ġejjin ikonna aktar fqar persuni ġejjin minn background fqir illi jitilgħu il fuq li jkunu suċċess ħajjithom. Qed ninvestu fl-għalliema tagħna, qed nagħtuhom iċ-ċans għall-ewwel darba fl-istorja tal-pajjiż il-għalliema illi jieħdu sena off mill-karriera tagħhom imħallsa għal kollox sabiex jkomplu jistudjaw, jitħarġu ħalli jkunu jistgħu jgħallmu lil uliedna u fl-istess ħin għamilna kuntratt importanti ħafna mal-Microsoft illi permezz tiegħu ħajkonna sistemi totalment ġodda, world class, illi permezz tagħhom ikonna l-aqwa innovazzjonijiet ta' din waħda mill-ikbar kumpaniji ta' innovazzjoni fid-dinja fil-klassijiet ta' uliedna f'Malta u f'Għawdex. Is-saħħa qasam li writnieh b'mediċini out of stock li issa irranġajna imma qasam ukoll li writnieh b'nuqqas ta' spazju. Bnies rabatkom, intkom stess, aħna stess li jispiċċaw jistennew fil-kuruduri għax ma kienx hemm min ippjana u minħaseb. U din l-sfida l-kbira irnexxielna li qegħdin indawruha f'opportunità fejn flimkien ma' waħda mill-aqwa skejjel tal-mediċina fl-Ewropa, il-Barts, u flimkien ma' investiment privat ħankunu qegħdin ninvestu 200 miljun euro oħra ħalli konna l-aqwa sptarijiet fejn in-nies jistgħu jeqdew fil-ħin. U qed jirnexxielna nagħmlu minn Malta cluster tas-saħħa. Kenna issa l-aħbar oħra ftit ta' żmien ilu fejn waħda mill-ikbar kumpaniji Amerikani, il-Johnson & Johnson, tingħaqad mal-Università La Sapienza ta' Ruma, tingħaqad mal-Għaqda Taljana tal-Mediċina Sportiva u ħajiftħu f'Malta bi flushom b'100 miljun investit joħolqu 500 ġobb ieħor jkunu qed jiftħu f'Malta sptar ġdid speċjalistiku li ħares l-ortopedija, li ħares il-mediċina spersonalizzata, li ħares lejn il-mediċina sportiva. Malta ottimista għaliex irnexxielna f'dawn is-sentejn naqilbu wiċċ pajjiżna meta niġu għad drittijiet ċivili. Minn pajjiż li kien spiċċa fl-aħħar ikarkar fil-klassifiċi kollha f'dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet għal minoranzi, sirna wieħed mill-aqwa pajjiżi fl-Ewropa u fid-dinja għad drittijiet tal-persuni gay, għad drittijiet tal-minoranzi fentajna tama mill-ġdid għal persuni kollha illi jemnu illi Malta għandha titratta lill-ulieda kollha l-istess. U nar is-sibt li ġej għalhekk qegħdin flimkien qegħdin niġu Malta mill-ġdid. Ħadd ieħor jagħmel u jinterpreta kif irid ir-riżultati għalilna ġdan fuq il-lokalitajiet. Iva, huma elezzjonijiet fuq il-lokalitajiet.
Immum elezzjonijiet ukoll fejn il-poplu jrid jagħti ġudizzju fuq ix-xogħol tal-gvern u x-xogħol tal-oppożizzjoni. Jien qiegħed hawnhekk għax ma nibżax mill-ġudizzju ta' kull wieħed u waħda minnkom għaliex fiduċjuż dak li għamilna konvint dak li għamilna u għalhekk nistidinkom il-kol flimkien żgħażagħ ta' 16 sena il fuq sa' anzjani biex nar is-sibt li ġej ninaqdu flimkien nivvotaw għal kandidati kollha tal-Partit Laburista u nuru mill-ġdid li verament Malta hija ottimista. Grazzi hemmhekk lill-Prim Ministru ta' Malta Joseph Muscat kif ukoll il-Prim Ministru Matteo Renzi tal-intervent tiegħu f'din l-attività tal-lejla bit-tema Malta Ottimista. Grazzi wkoll lilkom preżenti magħna għal din l-attività fil-lokalità ta' Raħal Ġdid u grazzi lilkom li segwejtuna. B'hekk naslu fit-tmiem tal-aħħar attività politika abbinata mal-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Grazzi tal-li kontu magħna nawguralkom il-kumplament tas-serata tajba nsellmulkom. Wan ser iwassal xandira speċjali. Komplement tas-serata tajba lil kulħadd jiena flimkien mal-kollega tiegħi Wendy mill-ġdid nilqawkom għal din it-tieni parti nistgħu ngħidu hekk ta' dan il-programm speċjali li ser iwassalna għal tmiem ta' din il-kampanja elettorali. Kif stajtu anka issegwu diskors Wendy nista' ngħidu mill-aktar b'saħħtu li jagħmel il-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat, segwejna anka wkoll il-diskors li jagħmel il-Prim Ministru Taljan. Wendy ma nafx forsi tgħaddi ftit il-kummenti tiegħek fuq. Jiena rejt ovvjament